yadi adu ita gadi ne to hai bhong na di adu ni da akhoni yang di raji yawi bole pu na te ba lep ta basu dum ran ji to wi ai ba aduna aina se haije ba koi khimjang gi di aina amasu haijening ba mana ma se khoi gi yamna akhoi gi militant noi hai tare mai da box adu BJP national leadership ji yadaw ni kai mai matam na ma se khoi gi mamang da khoi gi sana jaw si rai sabagi to akhui mikhan da man lo ge thodang do ma center na hai ri khai adum to ne ba ek ahi no ya go amma go aduna masi thabak se risk taker ba do center na hai ri ma si in ba ma sigi mi se thagal te ya di hai do aduna ma je madu gi rishi da ma je akhui ye koi kai te yengoi man pa mi ba moi center na pa mi ba akhui BJP na pa mi do to pada akhui gi ma si yam kan na to ngam go da hai khali ma akhui ni ya ba ya na to pam aduna ma madugi mating leiba mi amane loyalty party loyalty si yamna wang ba aduni ai bi ai haijini. Okay, thank you very much. Ai mathang se pung laksage kaka ngasagi governance ki hojiki formation si da masi government formation si da leiba ki metrics si ada aikoina BJP absolute majority moi phangjai BJP ki absolute majority phangsi ki manung da ngasagi mogi punba ka ba je MLA kun da kaisida koki hanagi leiba BJP ki original MLA masing ki mathakta JDU changselaki ba MLA sing adu si leire adagi then atopada mapali support opada muk koki National People's Party NPP ki corner samagi party si support ori masing mathakta Naga People's Front NPFC koki support ori adagi then JDU ki MLA amale ge basi support ori independent MLA sing support ori sigi leiba koki political equation sigi manungda government formation da sagalai bamagi sit ke matrix se hoji piri je aikoina ifong phung uba phangbada BJP na deputy chief minister ama aduga chief minister aduga home minister je hoji hoji phawda BJP khakta dagi oiri aduga yamna aikogi tongan mi eng amada aikogi lion share amade dum aiko NPF na phangbase BJP gi aikoina uri to political party sing phangdraga ju masida aikogi deputy chief minister ama NPF tagi piri aduga leiba to National People's Party NPP gi MLA sing sidagi minister piro pui oito pasi leibra ngasai di soidan amadi pirakani habagi thajaba thamami adugi JDU gi MLA leiba adugi independent MLA sing gi accommodate or pagi madugi nature su ubra kama yingbi kaka matmasi ta khoi mirage ke no ni hoji hai yam phajaba wang mamang de khoi gi NPP si sarkar je sagol yam phajana moi yamna masing yamna ka ba party ne aduga moi je cabinet am ho yaudi moi si moi NPP si ana makoi hoji NPP da le hoji si hoji ti NPP loina mo so yong sogoli han zum sogoli I mean loina mo na sogoli ba khoi BJP government da matam da moi amata khoi mantri pi gi di ada NPF si di khoi moi manga ka ba da khoi ani dum pi yam pi ra bani moi di ana sawe ba moi masing je dum percentage da khoi 40% hai tare moi no isi moi manga ka ba da ani pi ba ina aduga NPP da na khoi amma ho pi da ba adagi JDU de somte pi da ba adui mota khoi hai ba political party NPP hairo adu JDU hairo masi BJP na thuai na badu hona ba madu moi thuai ba jungam ki division je dungam ki ba mangi sarkar sin aduna madu gi samina ba party da thuai ba je BJP gi di moi di dharma hoina dum tawe manipur de haidi moi de full support ro moi akoi tare adu thuai ba moi te odum thuai ba adu makoi loi lokson ma sokson maduna masi para phawam thu yaina khali akoi moi samina ba kaka ngapi ni I breaking news ang to mayam lo sok sege breaking news coming all the way from notice window the notice dialogue asigi mega notice dialogue sing khotang mayam the breaking news ekoi thamjari how khiba ekoi ki February ki tang tara hum doi 2025 tagi lakhiba president rule hauzik khudak ta revoke tawgre hauzik khudak sida ekoi ki India ki president na ekoi ki thador pa proclamation amagi matungi na ekoi ki in exercise of the power conferred by clause 2 of article 356 of the constitution I Dorpati Murmu India ki president na hereby revoke the proclamation issued by me under the article on 13th day of February 2025 khudak sidagi ekoi president rules revoke to it's a breaking news so manipur ki anu bolenga amala ani have officially it's confirmed ekoi sigi makatabi
ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯦꯜ ꯀꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯀꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ BJPꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯄꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ Khemchand Shanta CPI M Manipur State ki State Secretary aina kakada lakchani base kaka as a person aduga as a politician tasingna muti political ideology de amana right ni aduga amana left ni hojik lei base aduga left ki political leader moi ni yeng na tabda as a person natraga politician na moina Manipur gi anabu chief minister ama BJP gi makili gi lai base personally ju loina wati na misa mo ina kamaina define to bigani Manipur miyam ma se sum ke chaw pom ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯁ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯨꯊꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯦ ꯔꯤꯃꯨꯚ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯕꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ BJPꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯃꯨ ꯅꯥꯎꯃꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ MLA ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯇꯧꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ MLA ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯎꯠꯈꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯁꯟꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯄꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯦꯕ ꯃꯣꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯐꯨꯜ ꯀꯦꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯕꯁꯟꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯩ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯅ MLA ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯖꯕ ꯂꯥꯎꯖꯕ ꯈꯣꯠꯆꯕꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯁꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟꯁꯤ ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯧꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯗꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯗꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯜꯂꯒ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯀꯁ ꯈꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ BJP MLA ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕ BJP ꯈꯪꯒꯠꯄ MLA ꯈꯔꯒ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯔꯤꯚꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥ इवन मासे अखोई मंत्री अमो ओइबसु मदुगी माउता अखोई रिवोल्ट तौबा मनि अदुना माची यामना फजब हाइबा तारेने मा अदोमददि अदुना आइगी कैनोसिदा मासे अनौबा मणिपुर मा अखोई नागागा अखोई कुकीगा अखोई मैतेगा अदु लैबिरा मणिपुर की मयामसे मसिगा नुंसी चानबा पुरकपदा ngамगदवा मिसक अमा ओइब्रा हाइबसे आइना खल्ली अदुगा माके अफबसे याम लैबा अदुना साइड लौदा हाइबा तारे मासे अदुना मासे अखोई BJP हौजी मयामना हाइनरिबा चिमिसे ओरको याइना याम हाइनरिबा मयामसे मोइ मंगा तौने अदि मंगदा मासे माइ मतुंगदा अखोई MLA बतमा माना कैंपेन तौदेबा ओइगेना
मधुगी याम फजबा के नोम ले आते ग्रुपिज्म लेतबा अदु ग्रुपिज्म लेतबा हाय तारे इवन मतोम न चुम मधु तोरका न मैम खंगजरकनी हाय बि वाजिद मादी इवन अतोबा इन ममिंग नि पनिंग जाते बीजेपी की लुचिंग बसिंग जिदि अखोगी इवन सिग्नेचर कैंपेन फाउ माइ माइ मिंग द तौनबा यावरिबा मी मरी मंगा तरा कुन सुमाइना लोइनमक तौ ngam da aduna adugi center na ju aduna center da अखोगी कनो हाय तारे मा लीडर ओइगेन वारोम दबा मीसे मा अमने अदो मागी थबकना मागी केनो सिना कोई अदुम खंगबा उबा अदुम तौबा अदुगा मदुना मसक ताकने न खनबा मी अमने अदुना आईडी याम होप तौई मांगोदगी मांगदि केनो माना हुता मी खरी मांगदा पिखिबा कोई माई स्पीच से अखोई केनो दा माना याम फजन हाइरेबा केनो हाय मतमना मणिपुर लेरिबा कोई इथिंग ग्रुप अखोई कुन्हा तरो से मसी नुक्सी चानदना अखोई लेबिया मणिपुर अपुनबा पुरपोंगमो हाइरे अदुना माकना माना पामिदी यूनाइटेड मणिपुर अमनेबा अदुगा मागी ममांगदा ले मसी मिनिस्टरसिना कइनो हाय मतमदा यूनाइटेड मणिपुर नत डिवाइडेड मणिपुर मान समगलेबा अदुने सोई अदुना मई हौरिने अदुना आइदी ममांगदा मसी मिनिस्टर मंगोंदी परा याम तमगनी मदुई परा अदो मान फावरबनिना माना यूनाइटेड मणिपुर म सागतपदा अखोई आइगा मागा पार्टी मानदबा याम म तौदबा अदु आसा मदि लै मंगोंदी मरमदि केनो हाय मतमदा ऑन एव ऑफ दी सिगी सरकार सेमनिंग ममांगदा अखोई मानगा अखोई कुकी नि खुंदा चतना अखोई मेसेज म पियुदो अचो मेसेज मने मदुई माउते मी कया मना यामना साथीबा मोंगदा सोशल मीडिया रे केनो ममदा थागैप थेनगे अदो अखोई मदु तोहनी दे मरमदि केनो अपुनबा मणिपुर माइबसे अखोई यूनाइटेड मणिपुर माइबसे अदुगी इंटीग्रेटेड मणिपुर माइबसे मदुगुंबा अखोई ब्रिज म सागल कान मदुंगम गदबने हाइजे यागना मिराजै थमजै कका इन कका दम लक्षनिंगिसिना हंदक की मिनिस्टर खेमचांद हाइतारे मैम ने मिनिस्टर हाइनरबनिना हौजिक चीफ मिनिस्टर ओइरे अनोप मणिपुर चीफ मिनिस्टर श्री खेमचांद की हंदक इखोना महाकी नेचुरल पॉलिटिकल स्पीच इखोना खरे येंकांद कुकी के मैतै का एदि कुकी मैम मैतै मैतिंग पांगी मैतै मैम कुकी मैतिंग पांगी से हानबगी वरी ngata ngaire aduga kandabai wari मैम दि कदाइ चखरे गाना क्वेश्चन तौबा अदगी हम हंदक मक आइदि when kanama फौदा even from Kuki side, Naga side, sorry, Maitiki side, no one has the daring enough, not confidence to lay table. Chatpagis. Magna Adugi criticism faced away from Kuki side, Maiti side, Adubu Mana Kuki Kulamada, Kudis Sakibase. Massi step see Kakali in the Massi assume the step of Nero Lucy Mungi step, Madugi Ipexe Miras, lay, Melodic with Madu Mats Alido, Akuju say Kuki losing bashing a Magadu telephone, Popone, when Sepamum, the Mercikuti out of a mother woman, reach them late in a call. I don't know. अखोई मणिपुर लेबा अखोई एमएलए इलेक्टेशन जेडी कनोदगी खेमचांदगी परातमनी मदुगी लेबदो मदु चत्तना खोतना माना हान फोंदोके फोंदोइ तो मतो मदु चल्लगा चल्लुदो मा फब फतबदुना अखोइना कोन्ना थंगने लेपकदोनदु मदु अफबा ब्रिज अमा सेमनबा मदुगी नुसिनबगी फ्रेंडली ओइबगी इसिना ओइबगी अमा सेमननबा अदुना अखोइना मागी मांगदा ओइरम चिफ मिनिस्टरदुदी कई हाइबना मदुगी द यामना अखोइगी कई हाइतारे यामना अखोइगी कम्युनल ओइबा मोंगदा इथनिक की लाइन द अमा मदि याम ngang कोइ थेंगनेयेबा अदुम खंगेबा माना ngai सिने जदुना मदुगी असोइबा मयाम दो खेमचांदी परा फाबजिना माना कनागुम एमएलए अमतसु मा अखोइ मा बेक तोबियु मासी मिसु ओइ हाइगेबा मदुगी वाफम जे तादेबा कोइना अदुना मयाम दसु तादे अदुना ai maang to isi akoi maang to iba afaba thabakuna akoi center na khangjagni haibai mawong ni maang to isi aduna aidi yamna asama to akoi party na akoi remove biren haibido pr se akoi dabi to diko akoi remove biren haibani ana bire remove to kanda afaba ma lakane akoi khalli aduna madugi afaba do aduga adamana mu mamang de yamna phattaba thabak amma to फतबा nga तैसलबा अखोइ लेयाक अमने मणिपुर से अलमसी अखोइ खेमचान लाकदबा था खरसिद मदु चुमथोप ngमगदरा हाइबा वांग अमदि अखोइ हंगदन लेमनि के मान फना होनरसु याम थीन तैसनग्रबनिना मदु हंदोकपदा यामना लुना चंगनि हाइबसि कुइना चंगनि हाइबसि मथासि अदुना ngasi हेजि हेक्ता माना फबा तौदन फरकनि हाइबदुगिदि आइना उदे अदुगा मतमनि चंगनि मणिपुरगी हवि लेबा नॉर्मल सेलकपदा शांति पोरपदा अखोइ तंगदु लेताबा मणिपुर मा ओरपदा
aduga kaga hoziki anuba BJP gi hojik laiva ekhoi governance ki magi metrics ama magi ekhoi political equation simple abu matamda NPF ta deputy chief minister piba adagi then ekhoi kuki ki BJP MLA nemchada buka deputy CM piba siki arrangement haidare governance ki anuba masa mu unna bhona baje si kaka kai mi ing lei masi masi ene sum khanbada akhoi hoi amarom tharaga manipur si akoina 1980 ga 89 adoida Yugoslavia kai gi dun sangeba haidi leadership ki da mai magi ki kai kra kai no me am si Slavia ga ama mag manna ta sas me am ga sex me am manna ta me am do aduna matam da su akoi kumai to gi da akoi losing mase rotation da dong hi ba first time da si adu hi mong da akoi lakpagum hai man bai tare magi losing bai ji ama mai ji magi maite euro kuki euro naga euro adu da leita adu da semai ba mong si da khoi sum yang kan da masidi afaba amadi natte ma shoi shoi da na se akoi manipur da population je akoi muslim jing je maite pang ji je even 10% ki maya or ngone ba hedo hin khar 8.4 hedo hin khar si jo ma da ka lak tra hai bu question nam lai ba ma achau percentage amane ba si jo aduna akoi si gi president di afabani di lode aduga misak to na khalam boy di phaiye ba aduna tana community mi gi capability da khalaga di phaiye ba adu boy di akoi maitei pangal ma ju khan mai ta ngai phadab lai bra ai ba je ai gi wang thore ba ngon dai it's 2 hours aduna madugi film do ne akoi mirage to aduna si afaba president nam nate adubu akoi sida koina afaba kaino da to kan da akoi leiba naga gi maitei gi tangkhul gi leiba tongan tongan ma kangmu sing si khudong sa piu ne lo adubu deputy CM piraga khudong sa ba sing do madu mohoi jati da phangani haibadi ai di thajabadi khara wal aduga okay atopa mana ngasai kakana de pandi ki ba ai madu wang dong laksarake akoi hana gi chief minister Sri N Biren mahak si yamna maki image ama lejari ba si yamna patriotic oiba hana dagi maripak yam ningba daibak yam nushiba adu misa amagi personality mani mayam unari ba je and above that mahak yam toina haibaji akoi poppy cultivation masigi mathakta chathaba lanjang drug ki mathakta chanba lanjang aduga deforestation gi manipur gi umang pak ta ko thokhi ba sigi mathakta chanjan ba lanjang ni adugi da makta ngasi aina phamda bani haiba chungba madu pen da wakat mayam ma mamang da thamgi ba social media gi space ta public domain da thang chu phom mayam chu laki sida ekhoi gi kaka gi mining da ka ba ying ai mi da di patriotic have kaino de patriotic we da ma kuki idi we roi driver aduga nagagi di oi roidra ba mai tei khang tagi tawruga patriotic oi ba du di yana fundamentalist oi ba wakhal mane ba se khoi gi miraj na mai tei pangan gi tawr ne du di khoi di fundamentalist oi wakhal mane aduna ma na tau ji yan fundamentalist oi ba aran ba phatta ba khuding ma se kuki da taina na phon na ba gi phima mama matam ju lei ki ba madu gi du mukti ai khoi phatti aduga madu gi aran ba khuding ma se kuki da aduga atopa community da atopa ni ka mur taina hon ba se bire nam hona ki bai khali maram di ken da popi gi na te ba akoi manipur da third akoi gi mere thoki sidi last magi narrative se akoi gi kuki da loina kuki terrorist kuki drug akoi gi mafia adigi kuki immigrant kuki da loina time ne ko na masi khudi maktu gi kaino du na ne akoi na akoi communist party of india marxist na bire remove to atopa ma sido hai ji remove to means atopa na sido hai ne ba na masi matang da di ma ki me je ma di patriotism mai je madui mayok tane khale di man thabuk to gyom yam do yamna racist oiba yamna ethnicity gi wangang ba je ai di petro ne longdi okay tamu mai pansan bi ai tamu dum laksa ngasai tamu ke na haibu da kari kari sengok pining bari to pining bole ro ke na ri yam be da man na ni lak ko ping na au ki politician ji da mandan le phau kharu do hai gi bi madudi nuai te manuni ke na rajdi yaw ji bole ke na yaw na te kilen akoi ni yaw ji le ba ki bole ba kangul le na tamu ko ai che adu ko tu hai ba phatti hai ba nei nai de adu mai to de lak ko na full of taps adu na adu ma du to de bi da rajdi yaw ji bole to bu ko ngai amane se ai ko ya ba le pure ka di adu ite ka di ne to ba hai ba hong na di adu ni da akoi ni yeng di rajdi yaw ji bole pu du na te ba lepta ba su dum rajdi to wi ai ba
ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ BJP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯁꯤ ꯔꯥꯏ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯈꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯣ ꯃꯥ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯔꯤꯁꯛ ꯇꯦꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ 인ꯕ ꯃꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯁꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯣꯌꯦꯜꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ Okay, thank you very much. ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯀꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯁꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ BJP ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯖꯩ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯐꯪꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯕꯁꯦ MLA ꯀꯨꯟꯒ ꯀꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ MLA ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ JDUꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPPꯒꯤ ꯀꯣꯅꯔ ꯁꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ NPFC ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ JDUꯒꯤ MLA ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ MLAꯁꯤꯡ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯀꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕꯗ BJPꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ BJP ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ तोंगान मियेंग अमदा अखोगी लायन शेयर अमदि अदुम अखोई NPF ना फंगबसे BJP गी सिदा अखोई उरे तो पॉलिटिकल पार्टी सिंग फंगद्रगजु मसिदा अखोगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमा NPF तगी पीरी अदुगा लैरिबा तो नेशनल पीपल्स पार्टी NPP गी MLA सिंग सिदा गी मिनिस्टर पी रपु ओइथोपसि लैब्रा ngसाइदि सोइदन अमदि फिरकनि हैबगी थाजब थममि अदुगी JDU गी MLA लैरिबा अदुगी इंडिपेंडेंट MLA सिंग एकोमोडेट औरपगी मदुगी नेचर सु उब्रा कमा यंगबि कका मसि मतास अखोगी मिराज केनोनी हौजी हाइदि याम फजब वांग ममांग दे अखोगी NPP सी सरकार जे सगोल याम फजना मोय यामना मसिंग यामना काबा पार्टी ने अदुगा मोय जे कैबिनेट अम भो यावदि मोय सी मोय NPP सी अना मकोय हौजी NPP दर लेहौरी सी हौजी NPP लोइनमक सौजो सौगोली हानजुम सौगोली ने लोइनमक ने सौगोले बा अखोगी BJP गवर्नमेंट मतम द मोय अमता अखोगी मंत्री पी दी अद NPF सी दी अखोई मोय मंगा काबदा अखोगी अनि अदुम पी याम पीरबनी मोय दी अना चावेब मोय मसिंग जदम परसेंटेज अखोगी 40% हाय तारे मोय नोरिस मोय मंगा काबदा अनि पीबनिना अदुगा NPP दना अखोगी अमहो पीदबा अदगी JDU दे सोमते पीदबा अदुई महुता अखोई हाइबे पॉलिटिकल पार्टी कनो NPP हाइरो अदु JDU हाइरो मसी BJP न थुवाइन बदु होनबा मदु मोय थुवाइ बजुंगम की डिवीजन जे दुंगम की ममांगी सरकार सिना अदुना मदुगी समिनबा पार्टी द थुवाइ बजे BJP दी मोय दी धर्म होइना दुम तवे मणिपुर दे हाइदी मोय दे फुल सपोर्ट तो मोय अखोई तरे अदु थुवाइबा अदु मोय तो अदु थुवाइबा अदु मखोय लोय लौसन मर्चौसन मदुना मसी para phawam thu yaina khali akoi moi samina kaga ngapi ni breaking news song to me amta lotok chege breaking news coming all the way from notice window dagi ko notice dialogue asigi mega notice dialogue si khotang me am the breaking news ekoi thamjari how khiba ekoi ki February gi tang tara hum doi 2025 tagi lakhiba president rule hauzik khudak ta revoke tawre hauzik khudak sida ekoi gi India gi president na ekoi gi thador proclamation amagi matungina in exercise of the power conferred by clause 2 of Article 356 of the Constitution, I, Dorpati Murmu, Indian President, hereby revoke the proclamation issued by me under the article on 13th day of February 2025. Khudak sidagi, President rules revoked over. It's a breaking news, so Manipur ki ano bolenga amala ani have officially it's confirmed. Sigi makatabi. Madudi soy na moy regular ke no mani tawdabi adabna aduna aina mashidai side khoi
ꯐꯤꯗꯦꯜ ꯀꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯣꯏꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯄꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒ ꯈꯦꯠꯅꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ Okay, thank you very much. I tamu ki